Yasithi igazi liyajiya kunamanzi, apho sikhapha khona isihloko esithi stop i-abuse against i-child and human. Thina sikhapha ngesihloko esithi igazi liyajiya kunamanzi. So igazi malijiya kunamanzi, otsho ukuthi bonke aba bantu abahlukumezayo, ya ungakhohlwa futhi ungalibali uba banezihlobo futhi banezalamane. Otsho ukuthi bane-friends and families. So ii-family zabo kungenzeka uba zizona ezikhathazeka nezivakalelwa ngamandla ngaphezu kwaba bantu abahlukumezayo. So okutsho ukuthi abantu abazalana nabo bangenza nantoni kuwe, kuba mawuhlukumeza ilungu lomndeni, angeke umndeni uthande ngale ndlela wena othanda ngayo. So igazi liyajiya kunamanzi. Kulapho sizokhumbuza khona our brothers and fathers kuba lento yokuhlukunyezwa ijolise kakhulu kubantu abawomama, okanye yande kakhulu kubantu esibabiza ngoba zimbokodo. Siyazi uba makuthiwa GB akujoliswa ngekutheni kulwelwa omama kuphela, kodwa inani okanye izinga lixhaphake kakhulu ekutheni kuxhatshazwe omama, uyabona, than otata. So sizokhumbuza our brothers uba lento ye-gender based violence yinto nje engamkelekanga all over the world. So sithi igazi liyajiya kunamanzi, igazi liyajiya kunamanzi. So don't forget uba aba bantu abahlukumezayo okanye aba bantu owenza inhlukumezo against bona banezihlobo futhi banezalamane. So keep doing something like a gentleman. God bless you. Yazi uba lento ekuthiwa GBV, i-gender based violence, yinto ejolise kakhulu okanye yinto ethi akuvumelekanga ukuhlukumeza ngokuya ngokwelungu. Siyazi uba ayithinti okanye ayivikeli oomama kuphela, kodwa izinga okanye i-percent rate ihlukumezo lingamandla okanye lidlange kwicala lomama. So siyazi uba i-GBV yinto ethi akuvumelekanga ukuhlukunyezwa ngokwesini, kodwa siyayazi uba ixhaphake kakhulu koomama kuba mhlawumbe kuthiwa abanawo amandla alingana nawotata. So sizothi our fathers and brothers sizobakhumbuza uba i-GBV it's not legal all over the world. So be protected and safe right now.